bya Bruno Fernandes we nababwira ko ashaka gusohoka aya mafaranga barafata kuko miliyoni 100 baba babonye yaba ari amafaranga menshi yabafasha no gukora izindi transfer cyane. Ubwo rero iyo Manchester United uwitwa Bryan Mbeumo wabonye ko nyuma y'amakipe yavuzwe amushaka harimo Tottenham, harimo Chelsea, harimo ikipe ya Newcastle yo ikaba yari yanabwiwe ko igomba gufata umushahara we $45 by'amapaundi w'icyumweru bakawukuba kane kuko ari wo mushahara arimo arashaka. Mbeumo rero byarangiye avuze ko we ubu amahitamo ye ari mu ikipe ya Manchester. Umukinnyi we yafashe amahitamo ye ni Manchester bigenda gute umukinnyi yamaze kwitsa ngo icyo ikipe sha Brentford nta nubwo iri mu bintu byinshi. Brentford irashaka $50 z'amapaundi ku mezi, hanyuma ikipe iri buyazane iyo nta kibazo uwo Bryan Mbeumo baraza kumutwara. Ubwo rero ikiba gisigaye nuvuga ngo niba umukinnyi yahaye green light ikipe ya Manchester United, icyo Manchester United bisigaje ni ukumitinga requirements z'ikipe cyangwa se ibyifuzo by'ikipe ya Brentford $50 z'amapaundi. Kandi zo ugiye kureba isoko ry'igura n'igurisha ukareba umuwinga mu gihugu cy'Ubwongereza utsinda ibitego akageza ibitego 22, uwo ni umukinnyi agaciro ko $50. Manchester United nibaza ko itaza kubimomba kuko uwitwa Ruben Amorim urabizi ko bavuye shampiyona yarangiye bahita bajya muri tour muri Aziya muri kwa gukorera amafaranga abinjiza bakuramo amafaranga, ubwo bari buze kujya bakoresha manano ma transfer muri za tour za equipe. Witwa Ruben Amorim we yabwiye ubuyobozi abwira ko ashaka kujya mu biruhuko nibura 75% bya transfer byabo yifuza yamaze kubikora. Niyo mpamvu ubona ikipe ya Manchester United irajwe ishinga no kugira ngo izi transfer bazikore. Nuvuga ngo harimo barwana no kugira ngo binjize ariko nabandi nabo bakaza kubaganiza. So navuga ko rero kwitwa Bryan Mbeumo ikiburu ubungubu ni ikipe ya Manchester United navuga bati turi pour izo $50 turazitanga cyangwa se bakuvikana na Brentford witwa Bryan Mbeumo araza kwita ajya mu ikipe ya Manchester United. Ikindi kiri kuvuga ku ikipe ya Manchester United kandi no witwa Sancho we ubona ko Manchester United muri projeze za Ruben Amorim witwa Sancho ntarimo. Ikipe ya Chelsea yaravuze ko yifuza kuganira n'ikipe ya Manchester United uburyo witwa Sancho yagoma mu hariya Stamford Bridge, ariko amakuru ari nuko ikipe ya West Ham yamaze guterayo iravuga iti we Manchester United uramukinnyi mwamudoye tukagurana na Kudusi. Urumva nuvuga ngo Manchester United bakagurana na Kudusi hanyuma akagira ibyo baza kumvikanaho witwa Sancho akaza kujya mu ikipe ya West Ham. Igisigaro no kuvuga ngo no kuganiza kuko nubwo waba ushaka iyo swap deal cyangwa se kugurana n'abakinnyi, umukinnyi niwe uvuga ngo ndajyayo cyangwa sinjya kuko ntabwo umukinnyi umugurana ku gahato. Nuvuga ngo we iyo abona iyo deal yakunda ashobora kuba yajye ubwo ibya Sancho. Chelsea ifite ubushake, Chelsea ifite ubushake ariko bamutiza muri obligation to buy harimo $23 z'amapaundi. Bitagenda gutyo yagaruka bumvikana ko Chelsea igomba kuzaha $5 ikipe ya Manchester United z'amapaundi. Ubwo rero bafite ubushake ariko ikibazo kikaba umushahara we. Umushahara kwa ko ugiye kureba payroll ya Chelsea bari guteganya kuko uribuka ko n'uyu musore witwa Dilap bamuzanyemo kandi nabo bagomba kuzamurira umushahara. Harimo n'abakinnyi bagomba kuza kongera amasezerano mu ikipe ya Chelsea kugira ngo bagumane bari abakinnyi bakiri bato kubongera amasezerano egari kwituzamura n'imishahara. Icyo kintu kirebana n'imishahara ndetse n'amabonus kuri kubura Sancho nawe icyo kintu amasezerano iyo wamutiye n'ubundi iyo umuguze wari waramutiye agendera kuri bya bintu yari arimo afite mu ikipe ya Manchester United, yaba umushahara yaba bonus yaba izo bonus ari buze kubona gucuruzwa ku izina rye gucuruzwa kwa kwisura bya equipe no muri City biba bikiri bya bintu biba bikiri kuganirwaho ku ikipe ya Chelsea ndetse na entourage witwa Jadon Sancho. Ubundi Bruno aramutse agiye Garnacho akagenda, Rasmus Højlund akagenda nk'uko biriho bivugwa ko rwose abo bakinnyi bashobora kuvamo bakigendera, yewe na Joshua Zirkzee. Abo bakinnyi bose baravuga ko bashobora kugenda nka kimwe cya kabiri cyabo bashobora kuvamo bakasohoka muri equipe ya Manchester United. Ubundi abona cyo Man isa nkaho itegereje kugira ngo igire umwanzuro wa nyuma ivuga kuri Sancho, barebe koko ntago abakinnyi baba bagiye ngo bakore n'amakosa yo kuba bagurisha Sancho muri Chelsea $23 nabonye na Napoli imushaka. Ubwo ni ugutegereza bakabanza bakareba aho biga. Ariko urebye n'abakinnyi bazanye, urebye bamaze gusinyisha Mateus Cunha ukina ku ruhande, Mbeumo biri ku muryango. Ikibazo cy'igihe rwose urebye
aho ibiganiro bigeze kandi Mbemo ni umukinnyi mwiza ufite ibitego byinshi ibitego 20 muri shampiyona iheruka na assist 7 birumvikana ko aje kongera ibyo bitego muri attacking line y'ikipe ya Manchester United bavuga ngo bari gushaka abakinnyi bafite iyo freshness cyangwa se banatsinda kurusha bano bari bahari mu by'ukuri ubona ko bategeze batanga umusaruro uramutse ufite Kunya ukagira Mbemo wenda wabashakira undi mwataka typique noneho uzajya wakiriye imipira yabo cyangwa se no uzamura ibitego none ugahita ukubura ukavanamo babazirikiza ariko nabo so kuva ko bavanamo kuko ko bagifite amasezerano cyo kora no gushaka amakipe yenda yabatira cyangwa se amakipe yabagura igihe bidakunze Rasmus hatabayemo swap deal araza kugenda kuntizanya ariko zirikize birireke ko ashobora kuguma hariya ioti ubwo navuga ko ikipe ya Manchester United rero kurebana n'amatransfer rimwe mu makipe arimo aravugwa cyane mu gihugu cy'Ubwongereza undi Modric afite offre zigera muri enye ya mbere nk'uko bizo ni AC Milan barashaka kazazaga agasimbura Tijani Reinders ushobora kwerekeza muri Man City indi offre afite ni offre ya Rangers umuhungu wa Carlo Ancelotti David Ancelotti aramutse agiye muri Rangers gutoza ikipe ngashobora ko yamujyana indi offre ya gatatu yari afite ni offre yo muri Amerika ngashobora hari amakipe abiri New York FC na Los Angeles FC nayo ari kumwifuza ndetse n'amakipe yo mu Barabu nayo ari kumwifuza ariko iri ku ruhembe n'ubundi nkuko babivuze ni AC Milan Modric urebye imbaraga ze ntabwo ziraba nke cyane wenda imyaka yo ni myinshi imyaka 39 kwa 9 azaba yuje 40 ariko burya iki cyo kureba imyaka burya mbere nta mukinyi wajya gupfa kugeza imyaka 40 gikina ariko ntekereza ko iki kintu cyavangwa na ba Buffon na ba Cristiano na ba Zlatan Ibrahimovic bageze imyaka mu by'ukuri ubona bagifite imbaraga zo gutanga kandi banakina kuri elite level cyangwa se ku makipe yo hejuru kandi no muri competition ikomeye cyane niyo mpamvu rwose ubusiga ubona umukiri ufite imyaka 38 bijyanye wenda n'umubiri we hari ubwo abagifite imbaraga yego wenda muri Real Madrid bijyanye n'imbaraga agomba gutangamo n'ibyo batekereza bagomba gukina biragoye ariko hari amakipe yajyamo ukabona yatanga umusaruro iza AC Milan iza Napoli nandi makipe agiye atandukanye izi assets ntabwo zirashiramo neza mu by'ukuri ubona gifite nk'imyaka nk'ibiri myiza yo gukina mbere yuko wenda ajya no ahangaho muri za USA ndetse no mu yandi mashampiyona yo hasi ariko kuri AC Milan barifuza kuzanamo umukinnyi ufite experience kuko niba hari ikintu kibagoye muri iyi myaka ya vuba no kuba nta mukinnyi experimente mu by'ukuri bafite ushaka kuridinga bano bapeti ba Reinders ba Rafael yawo n'abandi bagiye batandukanye ni nabyo coach Massimiliano Allegri yavuze aravuga ati nkeneye experience ya Modric ariko na icyo bita ngo match altering ability avuga ati uburyo ashobora kuba yahindura umukino amapase ye uburyo ashobora gufasha bano bahungu ba Leao ba Pulisic abakinisha ba Fofana yego aravuga ati rero ndabakeneye cyane ariko undi muntu uri ushyiramo imbaraga ni umu technical director mushya wa equipe ya Milan witwa Iglitare uriya ngo umukinnyi akunda cyane biragaragara ko amahirwe menshi umuvandimwe Modric ashobora kwisanga muri equipe ya Milan ubwo rero Luka Modric reka turebe niba wenda azaba hari icyo abafasha nyuma yo kubura Champions League rero ngo ashobora kwegeza muri Al Hilal Simon Inzaghi kocha ari muri Arabia Saudite urumva Inter yowe yababwiye ko iki cyumweru turimo ariko agomba kuza kubaha gahunda ze izimbere zaza icyo impamvu yo kubaha rero iki cyumweru nuko iyo contact muri Al Hilal hari we nuvuga ngo arimo arabapropoza arimo arabasaba miliyoni zigera muri 17 ku mwaka azajya ahabwa ni 17 ku meza nk'umutoza ibyo rero ndetse yewe n'ibindi birengaho cyane ko burya ari amafaranga y'umushahara niyo tubona ariko hari byinshi biba biza guherekeza uwo mushahara umuntu ari buze guhabwa rero urabona ko biri like ko uno mutoza iriya Saudi Arabia ni benshi igomba kuza gutwara uretse n'abakinnyi n'abatoza umugabo rero nawe iki cyumweru nibwo ari buze uyu munsi ngo nibwo biteganyijwe ko Inzaghi aza kugirana inama n'abayobozi ba Inter bagafata umwanzuro akareba niba yakwerekeza muri Saudi Pro League hanyuma ngo akanabafasha mu by'ukuri kugura abakinnyi ngo baraho barateganya nk'uko twabivugaga mu kanya kashize kongeramo abakinnyi batatu bakomeye cyane muri equipe ya Al Hilal kandi ibyo ngo barabitangira harimo na Theo Hernandez ngo ashobora bishobora kuba byarangiye kuko equipe ya Al Hilal yo ngo ntago ishaka kwitabira gusa irashaka no gutwara irushanwa kuko urebye itsinda irimo izabikina n'ikipe nka Real Madrid ikina na Red Bull Salzburg ikina na za Pachuca
rero irashaka gukora campaign ikomeye ngo ntabwo bo bashaka presence gusa barashaka kugenda bakaba banaritwara irushanwa. Hanyuma rero Iberi muri Champions League yaragiye, Paris Saint-Germain cyakomeje kugenda yishimira iki gikombe, bana baragitemberanye rwose bakijyana kwa president barakimwereka bakigarura muri stade, bakijyana muri stade ya tennis muri Roland Garros. baracyakishimira igikombe cya mbere banza kiryoha pe. igikombe cya mbere kiraryoha, urumva kugitwara bari bafite akantu ko kuba ari ikipe ikomeye mu Bufaransa ariko bataracyegukana. Abantu ba Marseille cyangwa se ikipe ya Marseille bavuga bati icyo wakora cyose we PSG nta kigomba kuvuga utarabona kanyenyeri kuri jezi yawe, ariko bamaze kukibona birumvikana. Rero nakazi gakomeye cyane kaba bahungu bayobowe n'umutoza Luis Enrique wanatwaye treble, birumvikana byari byiza cyane. Rero bakoze parade ikomeye cyane mu mujyi wa Paris, Parc des Princes, barazenguruka ndetse banakirwa na President Emmanuel Macron ndetse n'umugore we. Bigaragara ko mu by'ukuri akazi bakoze bagomba kukishimira. Ikipe ya Paris Saint-Germain bigaragara ko mu by'ukuri icyo yari maze imyaka yirukankaho ino investment y'abanyakatar bamaze kuba bakigera, ahubwo nyine n'ubundi biracyakomeje nko Luis Enrique yabivuze. Amateka agomba gukomeza kwandikwa, ntabwo ari kingiki batwaye ngo bagiye kurekera, ahubwo bagiye gukomeza guhangana. Urebye rero byari byiza cyane. Urebye no mu ikipe ya saison nabonye ikipe ya Paris Saint-Germain ifitemo abakinnyi benshi. irahari ngo mwizamu harimo Gigi Donnarumma, umuzamu ikipe ya Paris Saint-Germain wanitwaye neza cyane muri iri rushanwa mu by'ukuri, nawe muzamu w'irushanwa birumvikana. Hanyuma mu bwugarizi mu bakinnyi bane bakina inyuma barimo Achraf Hakimi ku ruhande rw'iburyo, uyu munyamaroc wagize mu by'ukuri saison nziza cyane ya UEFA Champions League. Harimo kandi ku rundi ruhande rw'imoso hariho Nuno Mendes nawe wa PSG. Hanyuma kandi muri central defense barimo Alessandro Bastoni akina ikipe ya Inter Milan. Hanyuma kandi Marquinhos ni kapiteni ikipe ya Paris Saint-Germain. Hagati mu kibuga barimo Maestro Vitinha, uyu musore kabisa yagaragaje urwego hejuru cyane muri knockout stages ya ahugeze bamaze kuba abakinnyi batanu b'ikipe ya Paris Saint-Germain ukitangira mediane. Harimo abadefenseri bane ndetse n'uyu Vitinha. Hanyuma hagati mu kibuga abadefenseri batatu n'umuzamu. Yego, hagati mu kibuga harimo uyu Vitinha ndetse na Declan Rice w'ikipe ya Arsenal. Byabikufurate ikipe ya Real Madrid ntikiriza ko byamushije amanota yo kuba mu ikipe ya saison. Uruhande rumwe hariho Lamine Yamal unahabwa amahirwe mu by'ukuri yo kwegukana Ballon d'Or, n'umusore w'ikipe ya FC Barcelone. Urundi kandi ruriho Rafinha nawe akina ikipe ya FC Barcelone. Batakije abataka babiri barimo Desire Doué yatsinze ibitego bibiri atanga na assist ku mukino wa nyuma, mu gihe kandi Ousmane Dembele ariwe wataka izamu yabaye umukinnyi wa saison muri UEFA Champions League. Uyu Desire Doué yabaye umukinnyi muto anaba n'umukinnyi w'umukino wa finale. Urumva ko ikipe ya Paris Saint-Germain ifitemo abakinnyi barindwi. Ikindi muri no ekipe nuvuga ngo ni ikipe igizwe n'amakipe ageze muri kimwe cya kabiri gusa. Kuko urumva harimo Barcelona yasezerewe na Inter de Milan ifitemo abakinnyi babiri, Arsenal yasezerewe na Paris Saint-Germain ifitemo umukinnyi. Urumva ko ni ikipe y'abakinnyi ba demi finale gusa. Desire Doué ngo abaguti umukinnyi ukiri mutoya imbere ya Lamine Yamal. Igikombe gizamura statistike z'umuntu gutwara igikombe. Ikindi noneho abantu impamvu ubwo byabaye inkuru n'iki nuko Desire Doué yatangiye guhabwa umwanya ikipe itangiye kugera mu mikino ya knockout. Nuvuga ngo guhera muri ya faze y'imikino ya mbere yo hasi, navuga ko ikipe ya Paris Saint-Germain Desire Doué kuko kira gihe barikora ni wari navuga ko wari imbere cyane, wari kwibere muri kira gihe. Hanyuma Desire Doué agenda azamura urwego uko sezo yagiye izamuka. Ikintu rero cyatumye nyine amanota azamuka ni iriya finale. Uko urumva Ruvuyanga finale niyo kintu gikora itandukaniro. Nuvuga ngo imikino yose uba warakinnye Inter de Milan, urabona imikino yose yakinnye umukino umwe wonyine wowe wishe ibintu byose, ndetse yewe unagaragaza ubwambure bw'ikipe Inter de Milan. So ruvuga ngo iyo match imwe rero ishobora kuba yahindura ibintu ndetse bikanahindura imibare y'umuntu. So numva niyo mpamvu uwitwa Desire Doué yaje ukurura kuba umukino ukiri muto ya kwa Desire Doué imbere y'uwitwa Lamine Yamal. Ni naho abantu bari kuvugira bati niba Desire Doué ahigitse Lamine Yamal ku mukino ukiri mutoya, ese kuri Ballon d'Or uwitwa Lamine Yamal imbere y'uwitwa Dembele, aho ngaho nibigaragaza ahantu umunzana n'umwe uragenda uhengamira. Niba no mu bakiri batoya ananiwe guhigika Desire Doué utarakinnye imikino myinshi kuri Ballon d'Or,
kuri kuitwa Dembele yakwipima. Abiri rero nibyo ubona ko ahantu iminzani abantu batangiye gupima bavuga bati niba umuntu atabaye umukino ukiri mutoya imbere ya Desire Doué ni uvuga ngo kuri kuitwa Ousmane Dembele ku cyitwa Ballon d'Or hano we n'uwitwa Rafinha bishobora kuza ibindi kuri match y'ejo uburyo za Barca zagiye zihana abantu uburyo abafaransa bagiye bahana abantu iyo bageze muri nationale mbashaka ngo bakocorane bazakina kwa kane noneho hashye UEFA Nations League Espagne n'abafaransa cya UEFA Nations League ahubwo ibintu bya Desire Doué na ba Dembele na Lamine Yamal byakomeje cyane iyi match yo kwa kane kimwe cya kabiri cya UEFA Nations League nka Lamine Yamal noze mbona ejo avuga ati niba koko iyi match ari izagenda uzatwara Ballon d'Or hagati wenda yanjye cyangwa nabo ba Dembele reka turebe koko niba iyi match izabigena kuko turi tayari gutsinda uyu mukino ejo ni Abadage na Portugal bazakina kuwa kane match ya mbere kimwe cya kabiri bo ariko iyi mikino siri mu gihugu cy'Ubudage bazakina Allianz Arena nabonye Espagne n'abafaransa bazakina aho bita MHP Arena stade y'ikipe ya BFB Stuttgart iyo Abadage na Portugal nibo bazakinira Allianz Arena ejo saa 4 match zikomeye cyane ubwo rero nuvuga ngo saa 3 rugano Abadage na zose ni saa 4 Abadage na Portugal izi match zose ni saa 4 zo kureba neza zose ni saa 4 z'ijoro igihugu cy'Ubudage urumva ariko match y'abafaransa na Espagne yo ni ibindi kuko urebye n'amakipe ari mu bihe byayo imbere y'amara ni saa 3 match zose